kluba Bratska, ne zaboravljate sve ono što on uradio. Kako za Kozluk, tako i za cijelo podrinje Bosne i Hercegovine. Upravo tako, ja pokušavamo svake godine, zato vam prvo kažem, svaka godina je teža i teža bez njega, ali eto uspijevamo da malo, makar to na sjećanje na njega, organizujemo tu njegovu godišnjicu ovdje u Kozluku, da se makar potom ne sjećamo njega. Ove godine je 13 godina od... Ove godine je 13 godina njegove, posle njega. Vi, privatni, kako se sjećate Fadla Bajanovića? Kakav je utisak na vas ostavio? Pa šta da te pravo kažem, evo, vidiš to meni, svaki put kad god nešto treba vama da kažem, baš mi je ono, pošto se tiče njega, i malo i poteško o njemu pričati, ali brat je brat, ja nemam brata, ali on je više od brata, vjeruj. Pričao privatno, što se tiče Kozluka, Kozluk se njega sjeća po svim dobrima i fali nam, vjeruj da nam fali takav čovjek ovdje i jako je rahmet šta da kažem, ali da Bog da nije tako bilo kako bilo, ali